intambanyi iri kirabera hagati y'inyinyurana ya vice president na president. Ariko iyo byagenze gutyo kuko iyo yaba vice president yaba president abo iyo yose ni komite undi komite yose itivaho abafana bagatora indi komite. ikaze kuri 21 soka, ikaze bavandimwe, ikiganiro c'inkino nkuko bisanzwe mu kiganiro c'inkino cy'uwacu umunsi turaza guhera mu gihugu cy'u Burundi, na cyane turaza kuvuga ku rukino ku umugwi wa Vitaro, umugwi usanzwe ukundwa n'abafana benshi mu gihugu cy'u Burundi. Nitwava mu gihugu cy'u Burundi turaza gukubitira mu gihugu cy'u Rwanda, aho tuza kuraba abatoza ukuntu bariko baregera imigwi mishasha. Reka nitwava aho mu gihugu cy'u Rwanda turaja kuja mu Iburaya. Iburaya transfer ziriko zirashuha gose cyane, aho byinshi biriko biravugwa, biriko biravugwa gose. Eka hari nibindi biriko biravugwa ku vyerekeye Barondoro, kandi muzi ko Barondoro iri kiragomba gushika mu misi iri imbere. Na cyane rero bavandimwe, munyarutse kubweko Soka 21, mugere subscribe, mugere share, mugere na gem. Nkuko bisanzwe kuri mikro ya mbere ndi Landry Mandes Kwizera, mikro ya kabiri ndi kumwe na TK ndakora mukice. Mukomere cyane Mandes Landry. I Burundi rero dukwihuta cyane. I Burundi haravugwa iki ejo twavugaga imirwi cyangwa amakipe nka Romesaje ko ari amakipe mashyashya, tukibazaho amakipe yakanyujijeho cyangwa yahoze akomeye cyane mu Burundi ahantu ubungu yabari. Watugereye rero muri Vitaro, bimeze bite muri Vitaro? Na cyane TK mu mugwi wa Vitaro no mugwi uriko urababaza icambere abanywanyi b'umugwi wa Vitaro. Umugwi wa Vitaro turazi ko ari umugwi wakoze amateka mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kandi kongera igakora amateka no muri East Africa Community. Tugeze turabe TK, umugwi wa Vitaro no mugwi washitse muri finale ya Champions League. Urumva umugwi nk'uyo washitse muri finale ya Champions League TK, usanga uri mu bibazo zisaha. Waruzi ko umugwi wa Vitaro TK uba mu bibanza bya 6, 9, 8. Urumva ko abashigikira umugwi wa Vitaro ko batumva ko banezerewe cyane gose. Umugwi wa Vitaro TK urawuzi, kandi koko urawuzi cyane. Nibaza ko ariyo kipe cyangwa ariwo mugwi ufite abafana benshi harya mu Burundi. Na cyane umugwi wa Vitaro niwo ufise abafana benshi gose cyane. TK rero kiriko kiravugwa mu mugwi wa Vitaro, no mugwi wa Vitaro igisati ko turavugana abawushigikira batazi uyirukuraca, kandi hari bibazo. Ivyo bibazo navyo biri ndani cyane gose muri staff ya Vitaro. Ndiko navuga staff ya Vitaro, nabagize Vitaro TK. Uburongozi bwa Vitaro ntiburiko burumvikana, nico gituma umuguri ko abona wa Vitaro mutariko murawumva gose. TK hariho ico twagerageje uburyo bwose bwo kurondera kiri indani cinyegeje mu mugwi wa Vitaro. TK umugwi wa Vitaro n'umugwi cambere uzi nka wewe iyo uri mu gihugu cy'u Rwanda ukumva umukinyi wese aje mu gihugu cy'u Rwanda, icambere utangura kubona ko ari umukinyi wa Vitaro. Nkuko rero benshi bazi umugwi wa Vitaro. Umugwi wa Vitaro n'umugwi benshi bazi ico wamariye igihugu, ico wafasha matuta. Sinzi ko wumbi kuvuga matuta, wafasha matuta abakinyi benshi yashize hanze. Hari abakinyi benshi ntorinda kugarukira ngaha, ariko kinini ya gusa turiko tuje kurondera inkuru nziza n'inkuru zimbitse mu barongo mu gwa Vitaro. Edisa nk'umushinga naye Jamari ni warongoye mu gwa Vitaro TK. Niwe president w'icubahiro. Niwe president w'icubahiro. Hakaba umwongerereje yitwa Evariste Mukurandinda. Ndamubona uri Evariste Mukurandinda. Evariste Mukurandinda rero ikintu kiriko kiraba mu mugwi wa Vitaro, benshi baravuga ko ari we ntambanyi mu mugwi wa Vitaro, kandi kenshi n'abanywanyi benshi mu mugwi wa Vitaro
barabidoma ko bakavuga ati wowe uri kuratwicira umugwi wa Vitaro ariko amakuru mfise nkuko mukora ndinda yarondewe ku telefone yatubwije ukuri ko atari wari ko rica umugwi wa Vitaro kenshi rero ikindi naco Jamari TK uwo Jamari wumva numu president wa kera twovuga ko yoba yaguye inyuma ya Vitaro igihe yari mu bihe vyiza kuko ndibuka igihe muri 2009 kuva mu 2007 yari umwongerezi w'umu president yarakundwa gose n'abanyagihugu yari yitwa Bahama sinzi ko wamwumva ico gihe 2007 Bahama niwe yerekanye Bahama burya niwe yerekanye abakinyi benshi mwakunze mu gihugu cy'u Rwanda icyo gihe Vitaro yari ikomeye nta ndibuka icyo gihe za 2007 Vitaro yasohoraga abakinyi cyane bazaga gukina mu Rwanda buriya Vitaro ni ikipe yasohoye abakinyi beza cyane baje mu Rwanda harimo nabo bari abakoca ndibuka bari abitwaga ba Jirendagano abenshi baje bavuye muri Vitaro nkuko rero TK nagomba ndakwibutse gatoyi ku mugwi wa Vitaro ku bakinyi bashasha bavuga kuva muri za 2007 muba muzi mu gihugu cyanyu cy'u Rwanda hari umukinyi yitwa Nizigimana Karim benshi batazira Mackenzie uwo wose ni tutajya y'umugwi wa Vitaro hari umukinyi yigeze kubica biracika muri APR yari yitwa Ndayisenga Fuad sinzi ko Fuad mubona umugoshere urya wose ni tutayabya no muri yakinye no muri Rayon Sport za Kiyovu Sport zose yazikinyemo Fuad Mackenzie abo bose ndibuka ko ntihenze muri 2006 2007 umugwi wa APR waje kugira match amikari mu gihugu cy'u Burundi aho wakinye no umugwi wa Vitaro ico gihe umugwi wa APR wagiye umanukanye Nizigimana Karimo Arias Mackenzie na Fuad Ndayisenga ico gihe Vitaro yari ikomeye gose cyane ndibuka iyo Vitaro ya 2006 2007 no kubwiye ko yari Vitaro ikomeye gose igituma yari ikomeye ngiki ugiye kuraba mu mugwisero cyagihugu w'u Burundi wasanga Vitaro ifisemwe abakinyi bashika batandatu ndwi batangura mu kibuga 2007 TK ngira nkupangire liste yari ihari muri 2007 yari itozwa no mumenyereza musanzwe muzi w'umunyarwanda yitwa Kanyenkore Jean Gilbert benshi batazira Yaounde ndibaza ko mumuzi ndamubona yaciye mu makipe yaje muri APR yaza muri za Kiyovu ndetse yaragejeje no gutoza muri Lille ariko ikintu kibabaje TK muri Vitaro uwo musaza Yaounde numumenyereza abarundi bakunda bo mu gwa Vitaro baramukunda cyane gose barakubwira nk'uburongozi bw'ubu buhari bakubwira ko umusaza ngo ashaje ngo afise ngo na licence B ariko tukaca turaba iyo licence B ari mu bantu batoje aba bandi bakinyi muri ko murabona aba bandi bamenyereza muri ko murabona mu migwi itandukanye oya Kanyankorera Yaounde no umusaza ufite experience gose cyane aka karere kuko no umutoza watoje amakipe akomeye gose ndetse ni Burundi na cyane muri Champions League yo muri 92 TK no kubwira ko yari cegera cyo mumenyereza mukuru w'umugwa wa Vitaro ariko izisatse ko turavuga ni kibabaje abafana ba Vitaro niko bakubwira ko Yaounde ngo ari muri staff ngo ya Vitaro ngo ari directeur technique w'umugwa wa Vitaro ariko iwo directeur technique w'umugwa wa Vitaro nafise uburenganzira bwo kugira iki nafise uburenganzira bwo kugufasha umumenyereza ubumvirize poste bamuhaye igiti kitako kirishimirwa n'abafana ba Vitaro benshi abafana ba Vitaro bagomba ko Jean Gilbert Kanyenkore Yaounde kuko numusaza yafashe Vitaro kuva 2007 niho yerekanye ko ari umusaza akomeye gose mu vyerekeye ubumenyereza no kubwira ko Jean Gilbert Kanyenkore Yaounde ari umunyabigwi yoba afise ibikombe bitari bikeyi ku giti ciwe mu mugwa Vitaro none abafana ba Vitaro bakaba bumva ko ari Kanyankore wayobora Vitaro akaba bare aba president uri amazeho igihe kandi yafashe ikipe cyane na vice president bakaba bamubisira akaba ari uyobora
ya na cyane nkuko abafana ba Vitaro kuko burya ikipe ibigomba kuronka umuntu ababara support ariko support nayo udafise abafana ntabwo ibiri kigenda neza gose sinzi kwico tiko turacemeranya yawunde gituma bariko baragomba agaruke yawunde n'umumenyereza yafashije Vitaro mu bihe yari imeze nabi ejo bundi muri weekend nari ndi kuvugana n'abafana ba Vitaro batuye hano nababaza gatese bimeze biti ikipe yanyu bo bavugaga ko yaba president yaba vice president ndetse n'abandi abantu bo muri staff ba hafi ya Vitaro batumvikana ya na cyane ico nico tugomba kwimbika ko tukigende ko neza staff ya Vitaro ntiyumvikana igituma itari kirumvikana nuko benshi barakubwira ko uwitwa Mukurandinda Evariste ko ari wariko ayica ikipe ya Vitaro kwica ikipe ya Vitaro uwo Jamare ndiko nakubwira ni president wa Vitaro uwo Jamare numu president kuva muri 2010 igihe Vitaro yari tangwe gucumbagira habaye ibibazo ku wari witwa hari umu president ku wari witwa yazamuye abo ba Nizigimana Karim Makenzi ico gihe sinzi ko kesha besha abanyarwanda baramutse kuko numu president umukinyi wari we wese yaciye mu ico gihe ari ku ntwaro yiwe nta muntu nomwe yigeze yidoga cyane gose reka ndakwereka izi satse ko turagira tuko turavugana uwitwa Saido Nibazonkizo uramubona Saido Nibazonkizo yari umukinyi wa Vitaro kandi ico gihe Saido Nibazonkizo agiye gukina Iburaya president yari Bahama uwo ndakubwiye Bahama yari yitwa Bahama Desire abo bose baranamuzi cyane gose Saido Nibazonkizo igihe uwo Bahama gize ibibazo yaragerageje uburyo bwose avuye Iburaya aramufasha aravuga ati mutama hari ibintu byinshi wadukoreye ariko ico gihe Bahama yari president vice president yari uwo Jamari ndiko nakubwiye uwo Jamari ubu ni president ubu ni wo president w'icubahiro ariko rero ikindi kintu abanywanyi ba Vitaro batariko barabona gose ni kugomba gufatana mu mashati niko no bivuga gufatana mu mashati ya president na vice president bo rero bakabavuga ati yaba president yaba vice president ni batanga ikipe bayi umusaza Gilbert Kanyankore yawundi ya na cyane mbo ico bariko baravuga ko benshi barakubwira ko Kanyankore Jean Gilbert yawundi bagomba ko abo mumenyereza siko abo mumenyereza barashaka ko ari we uba coach abe coach kuko igihe mu bihe biheze Kanyankore Jean Gilbert akiri coach yafata vyose kuko arabakuriye yaba aba president n'aba vice president bose arabakuriye n'abantu baje mu mupira ejo bundi ariko n'abantu bamusanze ngaho rero uriko urafata nk'umuntu amenyereye ikipe ya Vitaro burya ikipe umuntu agwaye ikipe ya Vitaro ntubugire ngo abagohaye igikorwa gitoya kwikorera Vitaro ni ikipe yanditse izina Kanyankore Jean Gilbert ntaco atakoze no muri staff ya community tugenda turabe muri 1992 ari mu bantu bashikanye Vitaro muri finale ya Champions League tugenda turabe muri 2017 nihenze ejo bundi yaramanukanye Sekafa yikuye muri Sudan ariko tuve ku umutoza tube turetsenda umutoza tugiye kuri staff cyangwa komite y'ikipe ya Vitaro abafana ba Vitaro bifuza uyu president Jamari cyangwa bifuza vice president cyangwa bavuga ati iyi komite yose niveho ese ubundi mu makipe nka za Vitaro amakipe akomeye ntihabaho ikiringo cya komite ya nkuko ubivuze stati y'umugwi wa Vitaro iravuga yuko ubushoboye gutwara umugwi abifitiye ububasha niyo stati yabo ariko ikibazo kihari izisati ko turavugana uwo Jamari na Mukurandinda Jamari n'umunyabigwi kandi Jamari n'umuntu yakoze vyiza mu mugwi wa Vitaro ariko icegera ciwe Evariste Mukurandinda nawe n'umuntu tutigeze tubona gose mu mugwi wa Vitaro kuko n'umuntu novuga ko yaciye mu migwi itandukanye burya yaraciye muri za Lydia Ridike araza muri za Vitaro urumva sinzi ko tubona ko yoba ari umuntu agomba gupushinga wahoze Jamari nawe benshi baramwifuza hari ikindi tike utazi
cimbitse indani mu mugwa wa Vitaro ari amakuru mfise kandi amakuru mfise yabegereye indani muri staff ya Vitaro nuko Vitaro ifise abantu benshi bifuza umugwa wa Vitaro bagomba kumenamwo agafaranga ariko intambanyi irikirabera hagati y'inyinyurana ya vice president na president ariko iyo byagenze gutyo kuko yaba vice president yaba president abo iyo yose ni komite yose itivaho abafana bagatora indi komite niko ahandi mu mupira w'amaguru bimeze iyo vice president na president batumvikana ubwo ngubwo ikipe yabanani bakagombye gusesa komite bakaba bagomba gutora irindi komite ku kiringo runaka na cyane rero abafana benshi byo barabisabye ndibuka ntihenze muri 2019 2020 higeze kuba inama komite ihari ubu iragira inama ariko nta cavuyemo kuko abafana benshi bari bifuza ko iyi komite yose ivaho oya igomba kuvaho kuko niba komite ifite guhera 2010 kugera uyu munsi aka kanya ikipe ya Vitaro ikaba iri muzimanuka ubu ngubu ishobora kuba ari ya gatandatu ya munani ubwo urumva ni habi mu ikipe nka Vitaro twari tuzi ko iba ari ya mbere ubu ngubu twaba tuvuga ko yari kuba ihanganye na Romesaje ariko irepfiriya mu zimanuka ntabwo rero wavuga ati iyi komite numva ntacyo yabimaze yari kwiye nkuko abafana baba babivuga yari kwiye kubisira indi komite yaza cyangwa bakaba batora umuntu bumva bashaka biyumvamo rero uwo nguwo niwe utora umukoci ubukurikije ibyo abafana bababwiye cyangwa ibyo bijeje abafana icyo nico TK reka nkwereke ikintu gito mu mugwa wa Vitaro mu mugwa wa Vitaro nkuko warogeje kubivuga kuva 2010 gushika izisatu ko tavugana 2021 higeze gucamwo umugabo yigeze kuyitwara mu 2013-2014 yari yitwa Benjamin Bikorimana uwo Benjamin Bikorimana yasize umugwi kuri level yasize umugwi yararokirisa abakinyi benshi gose aba bose wumva ba Hussein Chabarara arashiramwo ba Rodima Vugo sinzi ko umwibuka muri AS Kigali ba Rodima Vugo bashasire bose ko yasajya no gukina muri Tanzania yaragiye muri Simba yagiye muri Simba arashiramwo aba bashasire ubona bose bari hari n'abari bitwa ba David Nshimirimana bakina umugwi soka w'u Burundi uyu Frederic Nsabiyumva ubona kina muri Chipa United nga muri Afrika y'Epfo ubu wese ni Benjamin niwe yamurokrise uwo Benjamin rero uwo Benjamin amaze gufata ikipe kabisa abafana bari bishimye gose bavuga ko isigaye ari ikipe y'akarere isinzi ko mvuze ikipe y'akarere ikipe ya East Africa Community y'ibiyaga bigari noneho rero ikintu cyagiye gupushinga umugwa wa Vitaro igeze burya iyi komite uri kurabona izisatu ko turavugana yari muri komite y'uwo mugabo Bikorimana Benjamin uwo Benjamin nawe abafana ba Vitaro ntibari bazi ico abo bagabo bagamije ariko hariho umuterankunga yava muri Anderlecht mu Bubiligi yagomba gufasha Vitaro kuko Vitaro yambara mauve bra Anderlecht nayo mu Bubiligi uratsko yambara mauve bra noneho rero bari basinyaniye amasezerano ko iyo muterankunga uva mu Bubiligi muri Anderlecht ko bagomba gufatanya n'umugwa wa Vitaro kubera bazi amatara menshi ava muri Vitaro benshi bari muri kontra bari bagomba gusezerana nuko uwo muterankunga yagomba kwambika Vitaro kandi yagomba no gufatamwa abakinyi ibatwara kubagirisha test muri Anderlecht ariko rero uwo muterankunga arabona ko komite itiyubatse neza we aravuga ati mumbise ngomba kwiyubakira komite yiwanje kugira ikarije ngiriki ndavyikurikiranira noneho rero abo bagabo ndiko nakubwira yaba Benjamin yaba Jamari no witwa Mukura Ndinda abo bose ndiko nakubwira abo bose bapushinga Benjamin Bikorimana kugira iki bashike kuri bwa burongozi barabe ko bagomba gukorana
nujya muterankunga yagomba gufasha umugwi wa Vitaro kuko arawuzi numugwi ushitse mu gihugu cy'u Burundi benshi n'imigwi yose bijiva hanze ivuga ati izina rya Vitaro imeze gute bimeze uko rero bimaze kugenda uko TK niho rero haci habamwe ikintu cinduru gose kubera iki uwo mukura inkunga agomba gutanga inkunga arabona ko harimwo amakosa yimbitse indani nico gituma yaciye asubira inyuma muga benshi baciye bavuga ko byatumye covid eka si covid TK si covid ahubwo nukutumvikana kw'abayobozi tumenye ko Vitaro nibaze ko Vitaro na uyizi muyumva ukwimeze ariko Vitalization tuko turabona igeze mu nuze mu kibanza 8 c'9 iri kigomba kuja mu zimanuka wana ko umugwi wa Vitaro ugize iki umugwi wa Vitaro bagomba kugarukira benshi nuko TK none we uri kuravugana n'abafana ba Vitaro bo wumva bakubwira gute ya abafana n'uruhare rwabo kugira ngo kuko ikipe ni y'abafana ubundi hari amakipe uvuga ati aya makipe n'ay'abafana iyo ugiye kureba nk'ikipe nka iyo Vitaro yo mu Burundi ukareba amakipe nka Rayon Sport ukabona amakipe nk'ayanga muri Tanzania n'amakipe abafana bari bo bafite ijambo aha rero iyo byagenze gutyo ayo komite babona komite itari kumvikana ubwayo ukabona komite iri gusubiza inyuma ikipe abafana nibo bisabira komite ati muveho hajyeho abandi kuko mwebwe byarabananiye guhera muri 2010 Vitaro ntabwo ari ikipe wumva kandi ubundi Vitaro iyo wavugaga Burundi wahataga wumva ikipe bita Vitaro ya na cyane ndiko nsana basozera kucereka iki cha Vitaro TK urabe uruhara Vitalization igeze ku recruit umumenyereza afise risase se umviriza aho Vitaro igeze benshi bariko barabona ko Vitaro itariki iravyitwara neza no mu recruitment kuko nta buryo bafise ariko abafana urazi kipe y'abafana ko igomba kwigwana ko TK dukubitira mu gihugu cy'u Rwanda TK tuvuye mu makuru y'umugwi wa Vitaro twagiye mu gihugu cy'u Rwanda aho ama recruitment ariko aba menshi cyane kubamenyereza TK igaruka hari ibiganiro biriko biraba muri Rayon Sport vy'umurundi umumenyereza Masudi Juma TK ubivuga ko iki wewe nkuko izajya Masudi Juma muri Rayon Sport ya iyo ni inkuru rero iri kuvugwa ahantu hose haba ku ma social media ahantu mu binyamakuru ku maradiyo biravugwa ko Masudi Juma Masudi yaba ari mu muryango ugaruka muri Rayon Sport komando n'ubundi umenyereye ndetse niwe mutoza uheruka kwihesha igikombe cya champion niwo mutoza uheruka kwihesha igikombe cya champion nihenze umenga byari 2016 nibwo rero Masudi n'intwaro ze Masudi rwose niwe mutoza abareyo bavuga ati yadukoreye umuti kandi naguciriye niwe mutoza ushobora kuba waratsinze uheruka gutsinda APR ya na cyane ntaguciriye mumenga yarabaye n'igikombe cy'igihugu yabaye n'igikombe cy'igihugu igikombe cy'amahoro ibyo byo ndavyibuka iza TK izajya umutoza Masudi Juma urabona ko Rayon Sport yoba isubiye mu bisubizo Masudi Juma umubonye n'umutoza umenyereye ikipe cyane ko yanayikiniye agatwaramo n'ibikombe ubona ko ari umutoza ufite urukundo rw'ikipe aho kugira ngo Rayon Sport wa mugani ije mu bandi ba coach urabona nka Jibu Kasa uramukongomani byari byanze aba coach bandi hari amakuru yavugwaga ko na Robertinho ari mu nzira ariko bari abatoza kenshi baba bifuza ibintu byinshi ariko umutoza nka Masudi mu mibereho Rayon Sport ibaho Rayon Sport ni ikipe ikomeye ariko ni ikipe nanone ibaho struggling rimwe abakinnyi ntibahembwe rimwe byagenze bitya habuze iki ugasanga ikibazo ariko Masudi niwe muntu ubu ngubu yenda Rayon Sport yavuga ati muzanye kuko azi ibibazo biba muri Rayon Sport yayibereye captain ayibera umucoach agira na 6 we n'umuntu ushaka kwihanganira ibyo bibazo tukavuga ati niba ku kwezi badahembwe ukundi kwezi bazahemba ibyo umukoci ashobora kubyihanganira kandi ntabwo ari umukoci yenda waca amafaranga menshi kuko Masudi Juma nawe experience afite
izina afite akenshi yaryubakiye muri Reyo uramwibyibuka ko yavuye muri Reyo Simba yamurabutswe ikavuga ati Masudi Juma ngwino akajya muri Tanzania ntabwo byagenze neza kuko yahise agaruka mu Rwanda ajya muri ZS Kigali ajya muri Bugesera Bugesera yarayiciyemo yaciye no muri Bugesera ariko biranga ariko ubu ngubu ashobora kuba agiye kugaruka muri Rayon Sport abafana bayo bari kwibaza ati se iyi kipe iragana he kuko aka kanya nkubwira nta mukinnyi turavuga iragura nta mafaranga agaragara cyangwa nta bushobozi bugaragara aka kanya Rayon Sport ifite nubwo nkubwira ko Rayon Sport itiburira uyu Masudi Juma ubwo bavuga arazazanye na Master mwe yahora akinisha mu 2016 umwe yahora muri Bugesera urumva ko yinziranye intwaro ndetse na Emery Bayisenge amakuru avugwa biravugwa ko na Emery Bayisenge nawe ari mu nzira zinjira muri Rayon Sport ariko TK uko tuzi Masudi ndamuzi kera mu gihugu cyacu cy'u Burundi Masudi yaraboneka ko azomumenyereza mwiza cyane gose oya urebye n'ukuntu yari umukinnyi ugira discipline n'umukinnyi waciye muri za APR umukinnyi agaca muri Rayon Sport Masudi Juma ni twazi ko Masudi Juma nagize amahirwe yo kumuraba ari karakina Masudi akina mu Burundi na cyane muri Interstar yari umukinnyi mwiza cyane gose wo hagati kandi yarakoceje na Interstar kugira aze mu mugwi wa Rayon Sport bugiye yaraje avuye gukoca umugwi wa Interstar isatu ko turavugana Masudi Juma Ferisase Rayon Sport rero yabitomboremo nibihe irimo no kuntu hahagaze kandi Masudi n'umukinnyi ukurura abakinnyi n'umukinnyi ushobora kuvuga ati nako n'umutoza ukurura abakinnyi umutoza uzi kuvugana kumvikana n'abakinnyi n'umutoza mwiza ugira umwuka mwiza muri vestiaire usanga rero abakinnyi bamwiyumvamo cyane ubwo rero yababaye umuryango akababaye urufunguzo rwaba abakinnyi bari banafite impungenge zo kwinjira muri Rayon Sport wabona aje bazanye Rayon Sport igize ikamuzana nubwo bya Rayon Sport ubibaru ubibonye amakenga afise kuri Masudi ego iza giwe muri Rayon Sport ico ndashobora kuba ndacemera cyane gose ariko TK tugende boroboro Masudi Juma igisatu ko turavugana hari imigwi myinshi irikira rokrita none Masudi Juma ukunzi ko ari smart ariko urabona ko Masudi Juma ashobora kuja mu byicaro byo hasi gose kuzana abakinyi bakinira Rayon Sport TK nkukuzi Masudi urabona ko kugura bizomworohera ntabwo bizamworohera cyane ko iri isoko mu Rwanda abakinnyi ushobora kubona ko mu Rwanda nta bakinnyi bahari ariko Masudi ni umukinnyi ni umutoza umenyereye aka karere nakubwiye ko yaciye muri Tanzania nakubwiye ko yaciye i Burundi ariho hakomoka ndetse no mu Rwanda ahantu hose aka karere rakazi azabakinnyi uko bimeze wabona ageze muri Rayon Sport yahindura ibintu ukabona koko inzozi za Rayon Sport zo gusubira ku gikombe azigezeho urakoze cyane gositike reka tugende ku mugabane wa Afrika nkuko benshi bazi ibiba biriko birahabera hari umurundi internationale Bimenyimana Bonfils Karebe idisatu ko turavugana yahora kina muri Litwane idisatu ko turavugana ari mu gihugu ca Turikiya hari imigwi myinshi bariko baravugana ariko iyo migwi yaciye muri za Rayon Sport yakine na za Vitaro Volontaire mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko idisatu ko turavugana ari kumvikana n'indi migwi itandukanye muri Turikiya inkuru yiwe tugomba kuyigaruka mu cyiciro cya mbere iyo nkuru yiwe tugomba kuyigaruka ko ejo imaze kuba officiel